Deng thongke prahini langlok so hawar karbiri sonim sorong aje kijut siani misen pen pachun pon. Ni thom ki chok thongke prahini hawar karbiri sonim sorong aje hamren along misen pen pachun pon. 14 number Korkanti constituency kaparlo langlok so ni hanglang so along se hawar ri sonim sorong aje katalon ponlo. La so along kijut se arani rat amai pi ke padopon along. Tha panjang alu himan pen nang chitong dun ake hai Hundor Singh Kramsa chairman board of excise ake hai Willingson Phangcho chairman board of border ake hai Doloyingti president BJP Korkanti Mondol committee ake hai Robinson Rongpi chairman Semelang So town committee ake hai Harsing Kro Rat Cyclem Bangphu ake hai Sunil Tokbi Langchari Tiripia Mai ake hai pi Hunmili Rongpharpi Dendakhat CFC ake hai Sarsing Be Bidisar Hawar Ama ake hai Joy Singh Hanse XKNLF ake hai David Rongphar guitarist ake hai Harsing Kramsa Sarkari Gambura ake hai Chandro Singh Rongphar Ruhoidi langlok so la pen ake hai Sonjoy Tokbi Gambura langlok so Rongbari Masar KCS Amai Phuke hai Joy Singh Rongpi la pen ake hai Harmon Ingleng Konchunban Hawar Amai Lapante 14 number Korkanti constituency arko inkore siani langlokso John King dongdang ki dongpen langlokso ahawar pensibori korchi palong tunlo laso long ki japon khai Harsing Kramsa nodal officer ki japon pen London pen certificate chipalong ponlo lasipining indi thongke prahini langlokso ahawar risonim so rongaje nang chipate dun lake tereng trok ansi nang chipate dun chotlo Lasila so along nong ekilong kicheng sia tereng lake lang tereng a ropen si kicheng si nong e chipalong dun lo. La pente adun tu anong e a tereng chipalong dun amen lake hem tumpi aro la pen ing deng ki thom a tereng chipalong dun amen lake ing het lang so aro hen lo. Lasi pini ki jutsiar ni tame misen pen pachun pon lo. Lang lok so pen kantuhan se report News 18 dikpo. Alang samira thino chini phansi chini rego laben kar dua borben kar cho phansi ingali de bang chini rego amai lo nang chitong du sar Harsing Kro rasai le bangphu alang samira thino chini laben ingali at bangphu kar cho bang chini rego adun tu nang litung Kapu kita kilo mapang doang kami dapat mengelang pen model besar ake hai sar Harsing Kramsa lang lihin ben si pajir po lapen lang li program paslay po lada nongi pajir ji lada long doang ako te mate la injil tung aluhi sar po ban aluhi kapang yang aku itu ake tegere tung ahin ben si pajir po nasela sar model besar ake hai Harsing Kramsa alang lihin ben si taram pon pupasi sunu dulu Especially arayani chinhutan ibinga ngapain isi anak gelong sampai mancita mampu sini dulu hancur mati sampai arang sampai thino chini phansi chini rego laben kar dua borben kar cho phansi ingali de bang chini rego especially arayani chinhutan ibinga ngapain isi anak gelong sampai mancita mampu sini dulu Silada como masih amen ke domala apransi diga Thongke prahini hawar karbiri so nim sorong aje hamren habedeng ja pathuak lamalok paman pon lason si aluhi man pen chitong dun MSc Hetsing Rongphar lapen karbiri cho rong sing rong hang tame chitong dun lapen penang an ke theke ding tum same chitong dun si mesen pen pachun pon
Duri terapi, musuh pansi kami, kartu poin pansi jadi rego. Jadi, non ini tuh kayak habis sih betul. Tadi pada memang kayak itu dondram alu hising aja tahu tuh. Jadi, arleng itu sih gimana teh? Lepas soal ini tuh. Tadi ini tuh macam josi arleng itu bang, bukan ini tuh kacau handun kopi lo. Jadi kacau handun soal ada tuh ni. Lasi anak itu apa? Ini tuh kopi lo. Kacau handun po. Kilun mah, pada kekan mah. Jauh lepas soal ada lah. Tahun itu puita kosong lo. Bapak Sono ina jagab tu lagi sar Samson inti umcera karitang Harsing inti asar gura lapen karitang kajet bepi asar tentang ada si tarik ya penuh dan lalu kemudian awal tentang disuruh aja dan berbeda waktu lama lagi bipor ini ke tarik ini usia mai loh dan kemarin disuruh seorang aja usia mai ini pasti dah kaso hawari suruh aja hawar angkang rumah pasti tak CPS kan mata si mampu nggak sedang apa ke jadi lantar ini yang nih pak mata hari sih terus sedang acuni pada piring dah bisa geser geser apa kita motor bukan tahu ini apa ya penuh dah tentang Ardian Pak, seperti kita keterang upi, dan terang ukro kombat sunduk dan warna pusat kalau pindah ke nangkang seperti apa yang kita seperti kalau